Halo, ketemu lagi sama gue, Double Cincang. Hari ini gue mau mukbang nasi goreng tek-tek. Yuk langsung aja liatin gue makan. Ini nasi goreng tek-tek abang-abang ya guys. Jadi gue tambahin pete sendiri sama cabai rawit iris sendiri. Hmm. Mantap nih guys. Aduh gila, pedes. Ada usus, ate ampla nih. Amplanya nih guys. Rawit irisnya sama pete. Nikmat guys. Kupuk nih guys. Mantap. Nih guys, sama telur. Nasi goreng abang-abang kalau kita kreasiin lagi, aduh enak banget.
Cheers. Lagi guys. Cheers. Pedas mampus guys. Nih. Nih. Mmm.